Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kakenhun nongrap kibadan lakajongga self-help group kabalatip kung kayalam syaprang self-help group hadin kejengarap nak office jongkotran agriculture kabadan hamairang jongko Eastern West Khasi Hills district kalayarap shibu nyaki bagilayo ya kejaka pelang yaki marap jongki hakajinglai banjurep kilat pathai khubor hai Eastern West Khasi Hills district hapo kejengalam jongkotran Directorate of Information and Public Relations lingba kejingpen baik ke sarkar jela lai kendu ya ke agriculture development officer bat kuwi deki officer Kakenhun kinong thok khubor kala late ruben pej ya ka functional pack house kabadan hamaushut ya ka balabating ka the Commission for Integrated Development of Horticulture jong Islam Araja Apsau Arsan hakini kayeng balasnagar pang banbu ya kimarap lapay da kayalam syaprang self-help group badya kini kimar lawan shim do dalal na asam hakador kababyang klem da kanyat dor ya kinong rap hado mentagi dan gamba shipotuli ki functional pack house hapo ke Eastern West Khasi Hills district kuntup ya kibalada banchna baik pedang dan hapadeng kejingtay Kilingidan hagani ka sinong hangni baga keteng emotion kilingidan ha pedeng kali ka structure bi khat ka functional pack house ti yagani ka scheme kawan ka scheme mission for integrated development of horticulture kata di insured kadi MIDH jong Islam Arsa Husan ti kani kadi ka scheme central ti ka sarkar kami kala irap ya ke jela jungi haba ong ban kenti we karep karya ga jela jungi haba nadu ki kenti karep so karep thur ngata ji rap ki spice ki bising ang ta bat ti we jai baka jing thu jong ni scheme gamut ba ban kenti yu nong rap agaleng karep karya nang taru kumno ban pentha chuchu gini ki jej sembai gini ki jej rap ki ba phet ti hang ni Idan hangi kadai ka vai ka komponen jangan ke scheme MIDH kata kadai ka functional pack house. Di kini ke functional pack house kemo pilai bla tho ni kadai ka pack house ke ba long ka jaka story ki marem ka jakabu ki marem. Di kini kadai ka scheme ke ba habiat da kata ka kategori ke blok 50% subsidi. Di ke 50% subsidi la irap sarkar nak sarkar jela nak scheme MIDH but kata ka rest 50% beda ka dei daga jing contribution yang jong inong rep ti hang ni idan hang ni ya kata ka group ko bagi khat ka yalam syaprang self help group ti ya gani ka jaka ya gani ka pack house la IT shikani ka yalam syaprang SSG but misna ya gani ka jaka haga lan lani haga jaka jong ikong glis dalin maulid ti ka jingmut jong gani ka scheme gani ka functional pack house ko bumut ba Di nongrep hagani ka than hangni masun yui gini ki jimthung jongki nalangkha kiwan ra hangni store hangni di berni ki store hadu phan gino ki jimthung di store hangni akapor tin ra me sayo di hangni kinwan ki kali pick up jongki hangni nangni pade salut yati maret jongki hangni di berni kani kamdai ka cold storage ane kani ke jimut pade long tangban store ki maret So komen và ila yo so bo kani ka story ini banbu ni kimat kinong rap te kin sadon ki dolar ki ngathet nang ni ro te la halus nam la dap la don lupa badai na asam dolar thet di pan ki sing bunjak ki so ki pai te ngin hasna banwat ngin thumu ban long ban usak ka dolar te dai bangin bu tangi ki memban rai isnong ki thau ro ken ki dam kam ban bu lang hang ni Semar bangi konsop semar kadai hapo kani ka surok highway ke ngisokumen ba I list dalin idon jaka hni ke imambar jongi ke no ila along ke jikumen ke bakraw mo ke jingyo ka ba kaban sahadin ki khun ki ti kin sinti te ngisko bomla basu ke liang su ya star jongi ba dai na kiri ba kersan yangi hakapor ka man kapor ila ailun jing thong ba per ta jing so bangi thong yo tong jing so ni la yo jing pai hi ni ta halade
và người sna cái juice cái chăm cái wine thì giờ bắt nhiều arjipan và người ông juan itu thì người lại đặt cái member người ni giờ sibun thì lagi ni thì training bakar haman la kapor thì ngaruh kunjuk orang yo ka kaskem mo ka nirap na kabenta kali ka ban thiết ki mesin ka ai ka agri ka rijengri ro pela kersan yang tung ki siar di sam siang ki sam mesin mo ai man kapor di khantam yo sambai urnya ka benar ba ni yo na kri long jing toy long kom di business la jong mo thì khăn đầu là trong con không có băng kum ki nang rep kong ke ga jing pher jumbu ini ki marep hayeng bat hange jaka mar hayeng ong ka khem ka jaka thì ni bo kat balap siam thang ni thì kalong tha và để mau thì hayeng la jong đi ka kam dei ka mo để ka kalong tang thì ka ulah than tu khan ko ni dei và ben bo ha ka jaka và balong ngam ong kala balong siang thì hang ni di insa stasna kan kita ki ba ong ki mo ki mix ban bộ dục pan ban sniu họ ni kin sna di kisit kum tu họ jong jong itu kisit kin lo kum tu kin sna kum ti jong sa sebut hajong kam tam pan baru pan tu nong ban bu hang ni pada blat kun support em udan tam ke air pada kun sesna nomor tadi tadi bilang sudah sna kemudian dari piong ne ba ki mar bon sim de ki dalal ne ke swat sim dalam de kan sim belada ka udah ni rep si lawat ini sekian ini kam ini hijau pisau deh ini dah angkat ini sakam lek pas teman-teman dan bak baik sekali lagi air ini kena dia thì ka dor ka mur pot khnyat ne khnyat kom ka yak dia kan no jing pher pidi la de hani yo mairang ban ba ai su ka pher nomor ba pe thao ki nong rep jong ni ki nang ka man rep di pen tiep nomor wan sim ki wai ki nong rep ang kibat sim kebu ke baik kali sim sibun deh di sim kilo $1 bawang tiap tiap ke baik kali siu tang ke baik mar dan dah ada selang ada ni hak siu baik kali hak siu baik doju dengan kham lut jumlut anbuat di hang ni kontak kadu kalau nggak jum toy ya pi ni ka grup im rokoi thì ka long jum toy koi kalian on ka dai ban dia kham jum toy sibun ka grup jungi senang ko